S obzirom da nam Marija nije bila prošli put, ja bih voljela da ona samo kratko kaže svima zašto je tu, odnosno meni isto, da ja znam kako dišeš. Ja sam Marija, inače u zanimanju sam inženjer elektrotehnike, ali se cijeli život bavim nekakvim kreativnim izražajem. Dok nisam rodila, onda sam to zapostavila i onda sam sad osjetila da je vrijeme da se ja vratim k sebi. I čula sam vaše priče, zapravo negdje isto rodila mi se kćer i ja sam zavisla jednu priču o toj djevojčici. Dakle, ja imam isto djevojčicu i željela bi nacrtati jednu slikovnicu sa pričom iz našeg života. I ja sam to je staro otprilike 5 godina. 5 godina imam u glavi ideju, imam u glavi imam sliku, sad to treba pretočiti na papir. Priču i super. Pa dobro, to je izvedivo u biti. Ajde, baš me zanima kakva će biti tvoja djevojčica, tvoj lik, tvoja priča. Jeste još netko od vas radili nešto osim Mirne? Jeste si zapisivali? Možda da neko, ako želi netko podijeliti šta ste pisale. Čisto da... Ja nisam uspjela, još mislim malo sam onako suškivala i to sve, ali nisam ništa baš pametno da zapisala. Lakše mi ide to črčkanje i crtanje nego taj neki verbalni tekstualni dio. Jesi imala neke slike koje su ti bile interesantne, pa ih nisi zapisala, a možda bi ih mogla onako zapisati? Jesi imala neku, jesi uopće se bavila s tim? Imam. Kratko vrijeme je bilo. Zamišljam tu svoju djevojčicu u nekakvim situacijama i pokušavam nekako naći tijek te priče. Ja bih voljela da sad možda budemo se fokusirali na konkretnu priču, ali cilj ovog prvog tjedna je bio da se samo malo da se maknemo od svakodnevnog razmišljanja u tim kategorijama, moram kupiti ovo za sutra, moram otići po dijete tu i tamo. Samo da se malo iz tih situacija prebacimo u neku svoju neki svoj svijet gdje možemo vidjeti malo više i dalje od tih svakodnevnih obaveza. Jel? Doći ćemo na konkretnu priču, ali bih voljela da se uz nju još malo bavimo i ovako nekim neobaveznim situacijama, idejama koje nemamo baš fokus na njih, nego čisto evo tu su, jer vjerujem da su negdje oko nas neke inspiracije u svemu, samo ih ne vidimo jer smo fokusirani na jedno. Jel? To je bio neki cilj da malo se proširimo te svoje antene oko nas. Da. Znači, do priče ćemo doći. Ti već i imaš neku priču, samo ćemo je ukalupiti, ali prije toga ajmo malo još skupiti tog nekog finog tih nekih finih sastojaka iz okoline, da je malo nasaftamo, da bude onako baš lijepa, da bude baš onako prava priča. Sa finim riječima, sa lijepim rečenicama, sa divnim slikama. Evo, to je cilj gledanja oko nas. Mirjana, nekih zabilješki imate? Imala sam samo 2 dana. Dobro. Ono što sam se kretala isto je bilo pod nekakvom, moram ići tamo, nisam mogla slobodno kud ja hoću, pa usput nešto što sam vidjela jesam zabilježila, ali nije to ništa posebno. Ajde da čujemo, pa ću vam ja jedne stare bilješke, jer ja sam morala pisati jednu priču, pa sam morala biti fokusirana. Ovo zadnje, što sam vidjela kad sam išla doma, vidjela sam jednu gospođu kako
na ulici, ne, ono si išla i sa bicikla i sjedi na njemu i ima kapuljaču na glavi i surfa po mobitelu i sad ono ta svjetlost od mobitela ide njoj u lice. Evo, to mi je jedna slika privukla mi je pažnju, tako osvjetljeno lice u mraku i to sam si zapisala. Izvrsno. Ne tražimo, sad uopće ne tražimo neku smisao svih tih slika. Samo, evo, slikamo, ajmo reći, riječima, bilježimo to što je oko nas. To je baš onako lijepa slika. Super. Još nešto? Ma nije to drugo. Ovo mi je najzanimljivije od svega. Ok. Mirna, šta si ti zapisala? Samo da ovo otvorim. Tu sam na laptopu. Znači, meni piše ovako. Prije sam mislila da vrane samo grakću. Sad vidim, u jesenu ne pjevaju. Ana se posebno smije dok misli na čovjeka kojeg voli već 13 godina. U misli mi se zaplela zarazna cajka. Pjevam je non stop. Srame kad se u tome poslu uhvatim dok idem ulicom. Dah čovjeka koji trči ima mučan zvuk. Šum tople vode ispod duša u hladno jutro je luksus. Jedan citat prvašića z Banije. Ne treba meni ta vaša knjiga, s njom se ne mogu igrati. Mama ima puno knjiga koje samo stoje. Jedan naslov iz članka koji sam pročitala jučer. Najmanja kuća na svijetu, tanka je poput kose. Onda sam još zapisala, u hodniku zgrade beba guguće. Mama joj tepa. Iza vrata zamišljam kakve su joj oči. Slomljeno srce brže zacijeli ako nešto razbiješ. Donijet ću ti tanjur iz oferticine. Ima ih za 10 kuna. I zadnji... Jel za razbijanje? Jel za tanjur? To me jučera štetica pokušala utješiti, pa je rekla donijet ću ti tanjur iz oferticine za 10 kuna. Ja sam odmah pomislila da moram to negdje uklopiti u nešto što god budem pisala. Izvrsno. I zadnji citat. Povijest pišu pobjednici. Što ako pobjednika nema, jer ih povijest nije trebala. Evo, baš divno. I svekoliko. Iz jedne pjesme moga najboljeg prijatelja dobila sam tu čast da čitam u rukopisu prije svih, pa onda pokušavam što više toga zapamtiti i negdje upisati. Sjajno, ima tako divnih rečenica i ideja. Biće tu dosta materijala za divnu priču. Hvala. Ana, kako si? Ćao, ja sam zapela u prometu s posla, pa zato kasnim. Dobro sam. Nema problema. Jedva čekala doći malo vidjeti kako ćemo te misli uobličiti. Šta nas čeka? Jesi išta zapisivala? Da. Uh-huh. Dobro, ja inače puno radim neki journaling i to, pa nije da mi je bilo strano kao praksa. Uh-huh. Meni se recimo desila interesantna stvar jer organiziram kao te neke susrete na akademiji koji se zovu Buba u uhu. I međutim ta buba u uhu je, mislim, ja sam je nacrtala bila prije 2 godine jer nam je trebao kao neki vizual na plakatu, ali mislim, 2 oka i 1 krug i to je to. Uh-huh. Ali meni se sad pojavila neka ideja te bube u uhu kao nekakvog lika. I kad sam razmišljala o toj igračkici, bila je ona uputa za igračku iz djetinjstva, ja sam se sjetila, a potisnula sam to jako dugo, da sam imala u djetinjstvu jednu ljubičastu bubu, lila više onako kao svjetla je bila buba u pernici, ona je bila šiljilo. Ali ja sam s tom bubom imala neku komunikaciju. Znači u to. Tako da baš se ta buba se zapravo pretvorila u nekog lika, u neku stvarnu bubu. I onda sam se sjetila da imam, kako volim te slikovnice, da imam super slikovnicu doma i da mi je to kao ja želim ovakvu slikovnicu jednog dana imati, koja se zove Uho. Uh-huh. Ne znam,
da li možda neko vidio tu slikovnicu, ali to je slikovnica o uhu koje je ostalo bez glave i onda ne zna šta će jadan, ne zna ko je, jadno to uho i onda upoznaje razne ljude koji ga žele iskoristiti, ne znam, ovaj želi da ga neko sluša, ovaj želi pjevati pjesmu, tako, razne životinje sreće i onda zapravo ono skuži da ima svoju svrhu i bez te glave. Okay. Tako da je meni to mi je najbolja slikovnica koju sam vidjela u zadnje vrijeme i ne znam, nekako se tu sve neka ideja počela kuhat. Ok. A jesi išta zapisala, dobro, možemo reći ono, buba u uhu da imaš kao neka ideja. Da. Igračka. Igračka i zapisala sam zvukove kao žamor, veliki žamor, stalno žamor ovaj tjedan. Recimo djeca na igralištu koja su jako glasna i ne slušaju sebe jedni druge. Aha, a vidiš, to je interesantna situacija. Da. Gdje pričaju, odnosno nešto komuniciraju, ali ne jedni s drugima. Da. I recimo imala sam motiv djeteta, malo dijete u kolicima s mamom u dućanu i dijete me pozdravlja. To mi je bilo interesantno kao, ali pozdravilo je recimo još jednu odraslu osobu, ali taj nije ga uopće registrirao. Aha. Da, to nešto kao Ok. Ko nešto cijeli kao neki nazivnik tog sveg što sam zapisala, recimo imala sam i sjećanje na tu moju jednu nastavnicu, koja je bila baš posebna, a koju nisu svi čuli i doživjeli, ali mi neki jesmo. Je bila posebna, to je nekako bilo jako, zajednički nazivnik mi je bio kao koje to glasove čujemo, koje ne čujemo. Nekako, ne znam, taj neki moment. Koje glasove čujemo ili... Šta primjećujemo, koga mi primjećujemo, što slušamo. To mi je bilo kao neki. Jer ja recimo sam primijetila, na primjer, tu djecu oko sebe da oni komuniciraju, ali da se međusobno ne slušaju. Primijetila sam da meni, na primjer, u kafiću, to sam isto zapisala, ja ne mogu uopće razgovarati ako svira malo glasnija muzika, jer je meni to, ja čujem sve što svira, a neko može najnormalnije pričati preko muzike i tako. Više sam imala takve nekakve. Mislim da smo to jednom pričali, možda moj muž isto ima problem sa zvukovima, on čuje, ne znam, preko 7 gora, preko 7 dola. Da je pala neka olovka na pod i to će ga se smetati. Ti onda isto imaš taj zvučni, baš osjetiš. Da. Koji smo u toj branši, jednostavno previše čuje. Ok, a jel bi se mogla skoncentrirati više na, ne na nešto što te smeta, nego nešto što te privlači? Da. Da ideš za tim možda sljedećih dana. Da, pa nekako to tražim. Da nađeš, da. Recimo, na primjer, vizualno mi je jako bilo fora ovaj tjedan, jer sam pokušala sam različito osjetila. Recimo, tražila sam tišinu dosta ili tihe prostore i tražila sam kao neke nježne boje, recimo nešto što me smiruje, recimo magla, super mi je bila magla Baš sam to jako primjećivala, cvijeće, pa onda to cvijeće u magli, na primjer, na prozoru, to su bile slike koje sam zapisala i koje su bile ugodne. Da, magla, ali vidiš kako magla u stvari skriva, smanjuje vidno polje u principu i onda te još više povlači u taj zvuk. Da, zanimljivo kako ti primetiš maglu. Ne, super, a baš je to lijep element koji onako baš bude dramatičan čak. Da. Super, znači magla, ok. Ali recimo onda se tako i taj žamor može pogledati kao nešto što zamagljuje. White noise, što bi se reklo, jel? Da. I u biti, evo, ti si primijetila, u stvari, od tog žamora oni nisu sebe čuli, jel? Kako se to kaže, od šume ne vidiš drvo. Ta je vizualna poveznica, isto, značnica. Pa što? Sad ću ja to zapisati. Da. Sad, da li da ideš za tim da tražiš vizualne te istoznačnice u zvuku
Jer ti moraš prikazati zvuk na neki način. Da. Ili ćeš ići vizualno, taj zvuk prikazati doslovno. Ne možeš prikazati djecu koja pričaju, jer to neće izgledati... Nema tu jačinu slikom, ne vidi se taj zvuk, ali moraš na neki način naći nešto što će prikazati zvuk. To ćemo tražiti, to ćeš tražiti ako ideš baš na zvukove. Ali moraš prvo naći šta želiš sa tim zvukom, šta želiš od zvuka, šta želiš reći. Dobro, ok. Hvala, baš ću malo razmisliti. Ivana, je li si tu? Ivana? Ej, draga, jesam, ali... Ne možeš. Da, ne mogu. Slušam vas, samo skupljam informacije i... Ajde mi samo reci, jesi išta zapisivala? Jesi išta tražila? Nisam ništa stigla, totalna mi je hektika, moram hitno naći sve materijale za kuhinju i za vrata i za bijelisne prozore neke, znači totalno sam u kaosu, evo. Evo, to je isto već jedna priča. Slažete se? Da. Dobro. Ajde, ok. Niš, isključi se, slušaj nas, a budemo pitali Mariju, jel nešto išta radila. Ja nisam zapravo stigla, ali imala sam interesantan dan, mislim jučer sam zapravo, imali smo roditeljski u školi gdje sa pedagoškom službom jer su narušeni odnosi u razredu, pa mi je ostala u uhu jedna rečenica koju je razrednica rekla, da dečki u razredu, njima je glavno sad prate nekog youtubera i neko od njih je rekao da pravi muškarci ne čitaju knjige. Okay. I to mi je ostalo, wow, bravo, brava djeco. Dobra rečenica, ne čitaju knjige. Da. To je jedan od njih rekao na satu hrvatskog, sad nedavno. A to je koji je to razred? 5. razred. 5. da. 7. A 7, još bolje. Pa ti pravi muškarci ne čitaju knjige, samo YouTube. Jo, imam jednog takvog doma. Da. Ali ne znam, isto sam, magla me privlači ovih dana i primijetila sam imam jedno jedino drvo u dvorištu, nažalost, i danas sam primijetila, tek danas, da je svo žuto. Super. Da su svi listovi žuti. Žuto drvo. Panovac je u pitanju, a baš mi je lijepo kad je žuto. Ajde si zapiši tu, to je baš lijepa slika. Možda ćeš ga crtati. Dobro. Mislim, ne znam, ali evo, ako crtaš drveće, možeš ih crtati žutim. Crtam. Zašto ne? baš drveće volim crtati. Da. Magla. Da, jesen zna biti tako dramatična i preuzet s tim svojim vizualnim, baš je posebna. Da, je. Ne znam, meni je to više neka magija u toj magli. Ne znam, ja kad zažmirim, kad vidim svoju slikovnicu, sve mi je ili je noć, ili je magla, neka zima, neka hladnoća, toplina, mirisi, ne znam. Kontrasti? Kontrasti, da. Ok, a da li baš te zanima te sezone ili je to čisto onako usput? Baš zima. Recimo, interesantno mi je kod kontrasta, recimo da je noć, recimo da je stranica, na primjer, crna i onda imam prozor koji svijetli na toj... u tom... baš ono grafički, da je jako izražen na ta grafizam. Ok, i žuto drvo. I žuto drvo i miris, po mogućnosti plećeni kolač. Ok. Misliš da bi tako razmišljala da je ljeto? Ne. Kad razmišljam o svojoj slikovnici, da. Isto bi imala zimsku priču. Po ljeti isto volim mirise, znači ne bi onda bili pečeni kolači, onda bi bila možda lavanda ili krema za sunčanje. Mirisi. Mirisi, da. Na neki način zapravo me privlače mirisi unutar priča, a sad kako to dočarati? Zapravo... Ali tako, budeš ih dočaravala tako što ćeš reći ili nacrtati mirisnu lavandu.
Ne moraš reći mirišala je lavanda, samo ono može biti smješteno u polju lavande. Da, točno, da, slike imaju miris, to je točno. Da. Mislim, tako u principu se i na kraju krajeva piše dobro, da se piše okolo, ne moraš reći direktno, znaš, ono, tako da, naći ćemo to. Ok. Jesmo sve prošli. Je li ima još netko nešto reći da je onako se nije usudio reći kad je bio na redu? Nešto da ste zapisale. Ja ću vam sad pročitati što sam ja, a već je prošlo neko vrijeme kad sam radila ovu jednu priču i nisam znala da će iz svega toga izaći ta priča. Onda sam imala tjedan dana takvo istraživanje sebe i okoline, pa bih vidjela polje žita koje vjetar radi valove po njemu. To je prekrasna slika koju sam zaista doživjela. Znači vjetar stvara valove u polju žita. Mačka Efi voli jesti bakine kekse. Znači imamo mačku koja zaista voli jesti kekse. U cara Trajana kozje uši. Palačinke s jagodama i šlagom. Baka kaže da je dobro, samo ne može više trčati po stepenicama. Ljudi nisu vjeverice. I takve stvari. Znači, sve što ti dođe sve što onako čuješ, lukava ladica zalupi se iznenada. Vidiš, došlo mi je te. Udebljala sam se toliko da nestanem u istu rečenicu s njima. To je neko izjavio u tom momentu. Drvo je bilo sretno, poredane po brojevima, sad su djelovale nesigurno. I tako dalje. Znači, uopće nije bitno, ništa se s ničim ne povezuje, ali stvara se u glavi neka slika. Ili zvuk, ili miris. Sad, šta će vas gdje, koji dio će vas odvesti u priču, to vam ja ne znam reći, ali sigurno će vam se stvoriti neka priča iz svega toga što zapisujete. Ok. Hoćemo probati napraviti vatromet ideje, da probate naći malo definiranije o čemu bi pisala. Ako imate postite, Marija, jesi možda uzela postite? Ili bilježnicu? Ok. Ne čujem se. Treba baš biti postite ili može biti bilježnica? Ok su postite, zato što ih brzo onda izmjenjuješ. Ih možeš staviti na... Ali može biti i bilježnica. Znači, ono što je važno kod ove vježbe je da se ne obazireš je li ima to smisla ili nema. Radit ćemo 7 minuta, da nije baš ni 5 premalo, ni 10 da sad previše ne razmišljate. I u tih 7 minuta na jedan papirić jedna ideja. Znači ne znam, zimska priča ili šareni kišobran ili medvjedići idu u školu. Ili, znači, šta god vam padne na pamet ili već imate u glavi. Dobro je da i to što imate u glavi, ali ne znate se šta bi s tim, samo to stavite na papir. Znači, jedna rečenica ili jedna riječ, ne objašnjavati šta bi to značilo i nema veze što jedno s drugim apsolutno nema veze. Može? Samo mi klimnite. Ste spremni? Ok. 3? Spremne. Može. 3, 4, sad.
Šta je izašlo iz glave? Karla. Može, a stvarno kaos. Da. Ja sam samo natuknice, onako... Pa da. Da. Da, to. Ovako, hihot koji ječi. Izvrsno, može. Dovedi ih u riječi koje bježe. Zaustavi slona jabukom. Zašto me to pitaš? Pitaj sebe. Žurila je dišući kao da nosi veliki teret. Tiho, more diše. Smira i Jugo se vratilo kući. I koliko traje ova parada? Pljuštali su u svim bojama. Sunce joj je namignulo, zašlo za brdo, ostavljajući ljeskav trag po pučini. Oni su rekli da tamo živi žena koja ne govori. Hodali su nečujno, ne ostavljajući nikakva traga. To je sve. Nemam više. Super. Dobro? Super. Ko će dalje? Ana? Meni isto bio kaos, ali sam dobila, jer ja sam kao počela pisati o toj bubi, kao da tu sam ja krenula kao asocijacije, međutim tu se svašta nešto razvilo, tipa od bube sam došla do gluhi telefon, pa centrala, pa sam došla buba s očekivanjima, buba koja ne čuje dobro, pa sam došla do buba postaje mikrofon, tako da se meni desio kao neki narativ kroz to u nekom trenutku. Recimo, buba bez krila, bubu ganjaju prestrašeni ljudi. Onda sam imala, dobro, buba postaje mikrofon, buba koja se pretvori u što god poželi, bubanj. Tako imam neke igre riječima s tom buba. Onda bubetanje, recimo. Da. A bubica. I tako, svašta nešto. Okay. Imala sam, recimo, životinje neke poput vjeverice, žir buba, kakavac s ruksakom. Pigule. To su pigule. Kako? Pigule. Zanimljivo. Nisam to čula. Tako, vjerojatno i u Istri, ne znam. Onda sam imala buba na papiru. Točka. Ok. Dobro. Ajde probaj ovu istu vježbu doma, ali ne s bubom. Nećeš otići od bube, ali samo da imaš o čemu pričati o bubi, moraš stavljati i neku okolinu oko nje. Probaj napraviti isto ovu vježbu, ali totalno nevezano za bubu. Znači, bilo kakva ovo je ideja. Da, ali znači ne ni jedna ideja pa samo o njoj, nego bilo kakva, znači 100 ideja. Ok. Razumiješ? Da. Da se uopće ne razmišljaš, znači kad izbacuješ iz sebe, uopće ne razmišljaš o nečem konkretnom, nego samo prvo što ti izađe na pamet. Ako ti se trenutno jede jabuka, napisat ćeš jabuka s crvom ili ne znam, lupam, razumiješ? I ako vidiš svjetiljka sa crvenim nosom, svjetiljka sa crvenim nosom, znači bez samo lupaj, izbacuj što ti prvo dođe na pamet. Ok. Ovo se čuvaj, jer ima tu super nekih stvari, ali da još proširimo malo to. Ok, super. Dobro. Mirjana? Kak je bilo? Hoćemo čuti? Evo ga. Bilo mi je teško. Da, je. Prvo sam napisala nemam ideju. I to je ideja. Da. Onda sam počela razmišljati o jeseni, pa onda imamo volim jesen, pa imamo ne volim kad nešto moram, tužno je biti sam. Onda sam ubacila nekakav lik u te moje osjećaje, pa onda Medo bi htio da ga netko voli. Super.
Kad odrastem bit ću tata. Izvrsno. Onda sam se sjetila vožnje biciklom, planinski potok, zvuk auta u tišini i imam još, jako sam umorna. To isto može biti netko umoran. Da. Apsolutno. Da. Da. Evo, nemam više. Super. Može. Može. Hvala. Hvala. Mira? Evo me. Ajde. Evo sad ću ja doći, pa ću mi ja parkirati. Samo da otvorim. Znači, napisala sam priča o prijateljstvu između neobičnog dječaka i mačka Icana. Mi smo inače, kad smo bili mali, imali, moj brat je imao mačka i kojeg je nazvao Ican, jer nije znao reći mačak ni mican, pa je rekao Ican i onda mi smo tome mačku radili svašta na kontu bezuvjetne ljubavi koju imao prema mome bratu i ja sam uvijek je to nekako ostalo u meni da bi se od toga mogla napraviti priča, ali nikad nisam to pokušao. Onda imam još djevojčica trči polje makova, priča o klokanici koja se brine za tuđu mladunčad, priča o problemu prejedanja ili sramu, motiv duge, Buba Mara i slon, mir i ljubav, putovanje, božićna priča. I to je to. Super. Božićna priča je uvijek hit za Božić, ali će sigurno će biti u jednom momentu zanimljiva. Super, izvrsno. I imamo Mariju. Da. Mene je odvelo neka dva smjera. Prvi je ona oko moje djevojčice Magle noći. Okay. I drugi mi je samo sino. Znači ovaj prvi imam noć, kuća na brijegu, u velikom snijegu, žamor djece, svjetlo na prozoru, mjesec kroz maglu, dim iz dimnjaka, zvijezde, pahuljice snijega i djeca natrpana u garažu. Znači zamišljam jednu malu prostoriju garaže, prepune djece, samo glave i oči se vide. To mi je jedna sličica, jedna papirića. Druga mi je papirnata vrećica na asfaltu, ostavljena sama, ispala s metlarima, pregažena, uzdiše, ostavljena sama. To je sve jedna ideja. To su mi dvije ideje. Znači ova noć mi je jedna, a vrećica na asfaltu mi je druga. Ok, čekaj, koliko onda imaš ideja? Koliko si ih zapisala? Mislim imam jedan papirić sa ovom noći, žamor djece, snijeg, zvijezde. To si kao jednu ideju. Ti si ih razrađivala. Da. Ok. Ajde onda probaj doma napraviti onako više ideja. Jel te ove dvije baš vuku da bi ih radila? Pa ova noć, da, to bi, u tom smjeru bi išla sad. Zanimljiva mi je ova vrećica koja je ispala s metlarima iz... Ok. Da. Ok, ako, dobro. Jer u principu, šta smo sad dobili? Evo ja ću vam još svoje pročitati, ja sam isto se igrala. Dakle ovako, čokoladni pauci, škola za psiće, jutarnja šetnja, vatromet boja, priča uličnog mačka, olovka brbljavica, zakrivljena kuća, kuća na vrhu brda, sudbonosna bitka, robot u slastičarni, subota s bakom, zaigrano sunce, kakve je boje sunce, najjača djevojčica na svijetu, šarene cipelice, sanjivi dječak, dječak koji je crtao cvijeće, 3 dana u džungli, san u plavom, zaista, ja ne, torta kroz prozor, zvrkasti zvonko, neustrašiva djevojčica, na pučini u papučama, soba na prozoru, lav ispod kreveta, krokodil u tramvaju. Znači, ja nemam ništa, sad da me nešto pitate kako ja to ne znam. Ali to su samo jednostavno neke ideje koje samo su dolazile riječi. S obzirom da vi ste došla neke tu sa već polurazrađenim idejama, jasno mi je da vas vuku u tom smjeru. Pa ako je ovo bilo dovoljno da se ili uvučete još više u tu ideju, onda idete u tom smjeru. Ako ne znate još šta bi,
onda ili ponovite vježbu, znači samo izbacujte iz sebe, pa nađite 3, 4 najinteresantnije ideje od ovih što ste sad napravili. Znači, Mirjana, imate možda i Karla, najraznolikiji tu listu, pa izaberite sad samo 3, ja bih rekla da je to dovoljno, od tih ideja koju bi mogli razraditi dalje. Znači, prvo, iz ovih papirića izbacite ono što vas ne vuče baš. Znači, ovo je ok, ali ne znam šta bi s tim dalje. Jel? A onda, izbacivanjem tih koje vas ne zanimaju, dođete do 3 koje su baš onako, ove 3 bih baš voljela imati ili u jednoj slikovnici, ili možda 3 slikovnice. Ali da se, da vas baš vuče da bi to radila. Može? Može. Nisam, kad si rekla vatromet ideje, ja sam mislila samo kao neke slike i to sve. Nisam razmišljala uopće o nekoj temi koja bi obuhvaćala zapravo cijelu slikovnicu. Možda sam propustila shvatiti ja to. Aha, ali zašto ne? Pa ti si svašta tu napisala. Da. Ponoviti još koji puta ovu vježbu. Da možda da ispraksiram taj da ispali nešto onako na prvu i da se iščistiš iznutra, da malo tu kreativnu energiju da ju dopustiš da proteče. Baš je zgodna vježba. Ali sad od ovog svega što si napisala ništa te ne vuče? Ne, mislim za slikovnicu imam neku drugu ideju. Aha, a nju nisi zapisala? Ne. Aha. Ja mislim da je vježba zapravo kao nekakve pjesničke slike, onako malo neka crtica koja bi mogla se negdje eventualno pojaviti, ne glavna misa. Može, da, ali može, zašto ne? Imaš ih sad zapisane i možeš ih iskoristiti u svojoj slikovnici. Apsolutno. Prije sam tako razmišljala. Možeš i tako razmišljati. Mislim, zato što ne mogu ja točno znati kako vi funkcionirate. Ne postoji jedinstvena formula kako iz nekoga izvući priču. Jasno. Ali na ovaj način malo se fokusirate na to što imate u sebi. Meni na primjer, zna biti teško ako dugo nemam nešto kreativno ne radim. Onda mi bude teško da izbacim prvo te sve misle, ne znam, špeceraj, kuhanje i tako dalje. I onda mi to bude prvo na pameti i u stvari, ajmo reći, neka dosadna tema, mada može i to biti interesantno, zavisi na koji način se obradi. Ali, evo, ovo je jedan od načina da si malo ili fokusirate ili nađete neke slike oko kojih bi se moglo raditi dalje. Da, super. I možete ponoviti. Ovo ne mora biti sad oko toga moram raditi. Ako vam se ne sviđa, ništa. Ajmo ponovo. 7 minuta, 5, ne predugo, zato što onda previše obrađujete i ne znam, razmišljate. Nije cilj da se previše razmišlja, nego samo da se onako lupa, pa i te neobične kombinacije koje izađu budu zanimljive. Pogotovo zato što se radi o slikovnici gdje želimo malo neobičnosti, da nije sve baš obično. Super, da, super je vježba, baš dobro. Ajde me još nešto pitajte. Jesam nešto vam zaboravila spomenuti, imate li nekih... Mirna, hoćeš ti raditi nešto od ovoga, jel ti se sviđa što si zapisala ili ćeš ići ponovo? Da, ja mislim, ja mogu od ovih izdvojiti 3, tako da ja mislim da ću jednu od tih svakako uzeti. Samo nisam sigurna koliko ću toga uspjeti do našeg idućeg sastanka, zato što sam ja jučer završila opet u Osijeku jer sam dobila koronu iznenada
I ne znam, možda sam ju pokupila tamo na sajmu, a možda i negdje dalje, ali sad sam onda tu u Osijeku. Kako se osjećaš? Dosta kašljem, pa me onda to usporava u svemu, ali trudim se. Sad sam se baš zato prije ovog sastanka inhalirala, jer mi inhalacije pomažu da izdržim da ne kašljem dok nije to. Jasno. Pa ništa, ti se liječi, nema nekog presinga, nije sad da vi morate nešto do sljedećeg puta, jer sljedeći put još radimo na tekstu i na priči, ali evo, sad imate neku bubu u uhu i nekako da si malo, da si sad počnete razmišljati o toj priči i kud bi išlo. Sljedeći tjedan radimo u stvari na liku koji bi koristili u toj priči. Ali do tada nemojte sad se fokusirati na lik. Sad malo samo tražite šta bi htjeli reći u svojoj priči. Ne baš ni ono koja je poanta moje priče, nego koji događaj bi to bio? Šta bi u toj priči bi ispričali? Koja bi to bila zanimljivost, što bi bilo zanimljivo djeci, prvenstveno. Ok? I malo počnite zapisivati, ne znam, oko toga. U svoju bilježnicu, na kompjutere. Ok. Imate li nekih još pitanja? Jer sam vas jako zbunila. Ne, pa dobro. Bude u početku kaos i svašta, ali kad krenete zapisivati, onda probajte napisati sad, znači iz ovih ideja što ste napisali na papiriće, izaberite 3 koje su vam najinteresantnije, odnosno iz njih nađite jednu koju ćete sad izabrati, koju vam je interesantna da radite na njoj. Ako nijedna od njih nije, tražite je dalje, jel? U tome je stvar. I polako je zapisujte šta se događa oko te ideje. Zašto su tvoja djeca u garaži, Marija? Nagurana. Nada nešto. Dobro. Da ih nije neko nagurao unutra. Da, morat ćeš paziti na to i kako ćeš prikazati te slike, znaš, ali dobro, to ćemo kasnije. Ajde, baš me zanima kako će to biti priča. To će biti interesantno nešto. Budemo vidjeti. Da. Ok. Ako je to sve, onda ćemo se pozdraviti. A uvijek mi možete pisati na WhatsApp. Jeste uspjele Facebook grupu? Ja sam ponovo slala ove pozivnice. E-mailove vam mogu slati zato što niste na Facebook stranici moje prikopčane, ne znam, te detalje kad se smije, kad se ne smije slati pozivi, kome se smije, kome ne, pa sam mailove slala. Čekaj, danas si slala mail za Facebook? Jesam, ponovila sam, s tim da sam jedan slala... A jel mi možeš koliko sati? Molim, jel ti mogu? Reću koliko sati? Negdje, ne znam, oko 4. Znači, ne prije podne u svakom slučaju. Jer ja imam link za Zoom druženja u 13:15 tvoje i dalje nemam. Imam nešto u 15, 17, 19, nemam tvoj mail iz nekog razloga. A koji ti je mail? Možda sam ja krivi mail ubacila. Ali stavila sam onaj koji dobivaš. Jel si možda u spamu dobila? Samo sekundu. Mirjana, kako si ti dobila? Ti si bez problema ušla u... Ja nisam imala nikakvih problema. Dobila sam mail, a bio mi je u
tamo imam ono Facebook na kraju, znači nije, nego sa Facebooka mail i preko njega sam mogla i onda još kad sam otišla ja sama, to mi je bilo u inboxu, kad sam otišla sama na Facebook, bila mi je porukica da sam pozvana u tu grupu, znači ja sam se 2 puta prijavila. Bez nikakvih problema. Da, ali ti si isto kao lajkala, pratiš moju stranicu, ili? Ne. Pa ne znam, ako sam to lajkala, onda sam davno to napravila, ne znam. Da. Mislim da, ne znam. Karla, jesi probala spam pogledati? Pa gledam, nema, sad gledam i Facebook, nema tvoj poziv, nisam ga dobila. Ana, ti? Da, evo, ja sam sad sama našla grupu, ali je popodne nisam mogla naći, jer znači, on kao... Da, ja sam je htjela saznati zato da mene pitaju bilo tko, međutim ko će me pitati, ajmo reći, ajmo to iskreno. Pa sam je otvorila jer ne znam na koji drugi način bi je mogli naći. Mislim, malo mi je to, glupe su mi te njihove postavke. Pa sam poslala kao zahtjev da me primiš. Ok, sad treba malo vremena dok ja to opet napravim slikovnicu. Aha, welcome to napravi slikovnicu. I'm in. You're in, ok. Sad je mene izbacilo i sad se moram prijaviti, šta ja znam, ne znam zašto. Ok. Tak to bude. Ili mačka sruši svjetiljku ili nešto. Hvala vam što ste došla i što ste radila. I nadam se da ćemo do sljedećeg puta imati još više nekih novih ideja. I ajde stvarno, kad nešto vas zanima ili šta god želite pitati, slobodno na WhatsApp grupu ili na Facebook, kako vam je lakše. Ja ću se truditi da svaki dan pogledam šta se dešava u neko doba, da vam odgovorim. I ako vam nešto nije joj ne znam šta bi sad, nekako mi je to sve visi u zraku, ne znam otkud da krenem, ajde, samo se javite, jer bude tak nekih trenutaka kad mislite da se ništa ne dešava, da se pomičete minimalno, a u stvari samo vas treba malo neko potapšati po leđima i reći sve to ok, to treba tak. Nastavljamo sa pričom i budem vam poslala materijale za lik, kako na što da se fokusirate kad stvarate lik. Ok. Ništa. Vidimo se, cure. Bog. Ćao. Ćao.